عدمتي مارناوك وسجوهي ماهي محرم وسجوهي ماهي محرم وسجوهي روز عاشورا وسجوهي روز عاشورا وسروزدار مری حسری کم خار وسروزدار مری حسری کم خار وسوس ٹولان کداوار معصوم ودان زار زار معصوم ودان زار زار وسوس فرزند نور نظر وسوس فرزند نور نظر دست مرت ژٹہس گردن دست مرت ژٹہس گردن وسوس فرزند منزلس اندر وسوس کمسن منزلس اندر وسوس نو نہال منزلس اندر سُتہِ کوٚڑہس قبرِ منٛز نٮ۪بر سُتہِ کوٚڑہس قبرِ منٛز نٮ۪بر سُتہِ کوٚڑہس قبرِ منٛز نٮ۪بر ٲسِس پیاران ظٲلِم مارنس ٲسِس پیاران ظٲلِم مارنس تس مظلوم اِمامس ٲسِس پیاران ظٲلِم مارنس یس ٲسۍ پنٕنۍ دردِل پیاران مزارس یس ٲسۍ پنٕنۍ دردِل پیاران مزارس یس ٲسۍ پنٕنۍ دردِل پیاران مزارس آو سُہ ییٚلہِ پانہٕ مارنہٕ ٲسِس ییٚلہِ پانس ماران ٲسِس ییٚلہِ پانس ماران عزادارو حسین علیہ السلامس دیٖزیو اِنصاف ٲسِس ییٚلہِ پانس ماران اوسُس ہاوان پھٔچمٕژ زبان اوسُکھ ہاوان پھٔچمٕژ زبان اوسُکھ ہاوان پھٔچمٕژ زبان آو مارنہٕ منٛزٕ مٲدانس آو مارنہٕ منٛزٕ مٲدانس وۄندن جان رب الکایناتس وۄندن جان رب الکایناتس سُہ آو دھوکھس منٛزٕ بُلاونہٕ خوفس سُہ آو دھوکھس منٛزٕ بُلاونہٕ خوفس سُہ آو اَڑٕ وَٹے مارناونہٕ سُہ آو اَڑٕ وَٹے مارناونہٕ سُہ آو اَڑٕ وَٹے مارناونہٕ کوٚرُن وِدا یتھ کایناتس کوٚرُن وِدا یتھ کایناتس کوٚرُکھ جُدا سرِ اَدہر کوٚرُکھ جُدا سرِ اَدہر کوٚرُکھ جُدا سرِ اَدہر ظٲلِم ٲسۍ اَسان جناب زہرا سُنٛد گرٕ لَچھِ گژھان جناب زہرا سُنٛد گرٕ لَچھِ گژھان جناب زہرا سُنٛد گرٕ لَچھِ گژھان رسول خدا زار زار ونان رسول خدا زار زار ونان رسول خدا زار زار ونان ٲسۍ آیے تطہیٖر تِژھ کر ظٲلمو تدبیٖر تِژھ کر ظٲلمو تدبیٖر شیرے خدا کوٚرُکھ گیٖر شیرے خدا کوٚرُکھ منٛزٕ ویٖرانس گیٖر شیرے خدا کوٚرُکھ منٛزٕ ویٖرانس گیٖر یتنس نہ کورِ مٲلۍ امام حسینس علیہ السلامس دیٖزیو اِنصاف سکیٖن پیاران مظلوم بابس سکیٖن پیاران مظلوم بابس تس چھِ سُہ ڈولان تن تاپس سکیٖن پیاران مظلوم بابس تس چھِ سُہ ڈولان تن تاپس ووت جام نمازِ دِگر ووت جام نمازِ دِگر ووت جام نمازِ دِگر ووت جام نمازِ دِگر حق مٲرِتھ جگر حق مٲرِتھ لکھتے جگر حق مٲرِتھ لکھتے جگر ووت یام شام کوٚرُکھ امام گرس تمام کوٚرُکھ امام گرس تمام زینب ودان مالِنہِ گرس تس لٔج ہانکل مالِنہِ برس تس لٔج ہانکل مالِنہِ برس عزادارو انصاف دیٖزیو شیر خدایس انصاف دیٖزیو رسول خدایس انصاف دیٖزیو جناب زہراس انصاف دیٖزیو جناب زہراس کیٛاہ پزیا پخلد کرس
क्या पजा लद करस क्या पजा लद करस छोदनस चकलद बदनस क्या पजा लद करस चकलद बदनस लूट करुन क्या पजा लद करस चकलद बदनस लूट करुन क्या पजा लद करस चकलद बदनस लूट करुन क्या पजा रसूल खुदाई क्या पजा रसूल खुदाई कब्र मज लरि लरि फेरना क्या पजा रसूल खुदाई कब्र मज लरि लरि फेरना क्या पजा कब्र मज रसूल खुदाई लरि लरि फेरना आजादारान हुसैन करबला किस मैदानस मज खुदा सज हिकमत थी खुदा की हिकमत हम वहाँ नहीं न थे थी खुदा की हिकमत हम वहाँ न थे हम आज मगर वहाँ न थे हम आज मगर वहाँ न थे आजादारों ज़ालिमो ज़ियारत आशूरा मज आमुद बयान करने सारी खुद ब्रोट तमिस ज़ालिमस लानत सबसे पहले उस ज़ालिम पर लानत हो जो सबसे पहला ज़ालिम बना मगर मेरा दिल ये नहीं मानता सबसे पहले उस ज़ालिम पर लानत हो यम रसूल खुदाई वदनो यम शेर खुदाई वदनो यम जनाब ज़हरा वदनो यम तमाम अंबिया वदनो यम रसूल खुदा वदनो यम खुदाई से खुदा बंदी वदनो यम खुदाई से खुदा बंदी वदनो यम जन्नतन बनो मातम सराय यम आदम से लेकर रहती दुनिया तक तमाम मोमिनीन व मोमिनात वदनो सारी खुद ब्रोट तमिस ज़ालिमस लानत सारी खुद ब्रोट तमिस ज़ालिमस लानत तमिस मलूनस लानत यम कब्र मज रसूल खुदा लरि लरि फेरनो اللهم خص أنت أول ظالم بالعين مني وابداته أولا ثم ثاني وثالثا ورابعا اللهم العن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وآل أبو سفيان وآل مروان إلى يوم القيامة لعنته إن ملعون فر قيامتك لا محدود لعنته إن ملعون فر ایک دعا ہے دعا امام حسین یہ دعا امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ اس وقت پڑھی جب مولا حسین بہت شدید زخمی کی حالت میں تھے جب امام حسین اپنے بیٹے امام زین العابدین سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے عزیزانو وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طه والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلين يا من يعمل ما في الضمير يا منافسا عن المكروبين ایک ہم زدوں کو نجات دینے والے اے مفرجا عن المخروبین اے مصیبت زدوں کو رہا کرنے والے یا راحم الشیخ القدیر یا رازق الطفل الصغیر اے چھوٹے بچوں کو پالنے والے یا من لا يحتاج الى تفسیر امام حسین کیا دعا بران دبان کیا زانان میون قافل گسے اسیر یہ قیدی کرنے توے ونان خدایا رہا کر سکتے قیدی رہا کر سکتے تم زدہ قیدی امام حسین چھنا ونان اتواس منز پنس پروردگارا چھنا لکڑی بچ رچان یاد میرس قابلس منز غلط گئی نا ساری گئی نا یتیم جناب سکینہ گئی نا یتیم تھا یہی روز عاشورہ تھا لاکھوں میں ایک مظلوم تنہا تھا یہی دوپہر کا وقت مظلوم کے زبان پر تھا لبیکا علم الناصر ینصرنا لبیک کی لب پر تھا علم الناصر ینصرنا
تھے لاکھوں موجود پر کسی نے نہ کہا لبیکا، تھی ہے لاکھوں موجود پر کسی نے نہ کہا لبیکا، تھی خدا کی حکمت ہم نہ تھے اس زمانے میں، ہیں ہم اس زمانے میں، آؤ سب کہے مل کے لبیکا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔